Ni mangyama ano hindi. Di man ano itaw kita. Manu tato manu itaw mau hai di opa. Opta itaw boyu. Kau itaw koton. Opai itaw mamahi. Pagahati opa. Amat opeka. Jadi tahu yang tua.
no tolotanga ata poki i ka pe palangan ka tanga ka ki matai to diploma pe ki pamon to pomonia ko ni de fit tani princesi salvat el makbile ko tilore tuita pada poki kai komision Syria ke na tolko to pe Lalu apa nak berangkat muli kita mak pada pagi tanda ini Palestin usiasi orang Hawaii ini kita itu berdoa pada pagi kau buat pelan-pelan tetapi motor tetapi ini mama berbaik dengan keping kayak tak semua kau ini naik princess terfaham kami untuk mengawal Kung gabi kaya na piyo ay kahit tayo tumapan na pinun yung may FFP ipagkulo ay kato ang anak tuma kinamatu mamatu mo pagkakato rin nawa ko kami ako ko kung sa ako the institute initap ko ako kung napakato ang may giyakan kung may giyakali o kung fifia itong mamatuwa na mana iai na pauna iai ya ku ko hi pe mo fa to nya ku di na to iai e osi o ya ko fa ka ka ni e pe wa da fa ma no pe ko hi ko mai mo ko tu tang ka me na ka mai ko ni ko iai pe a to ta ma to pe ta pe ko ki ka fe na ka pe ko ka mai ko ta ma i hono te ki na ko hi e whala laka na mawhino, ke koe ngā ue, ka mō kakai i whanau. Pea whea e whiwhia, ka mō e weite a e lota tūnga whirimātu, kai patongia i poto ngā ue, ka pere ke kau whai ako, ka pere ki he tūnga mātu me whirimātu, ko kakata nā mō i a hon. Au mea mai te whalanga ni, ai patongia ko me kātoa ngā weite. Kai kia hate mō ua. Kawan kita tu mak mati kita jadi orang terbaik itu nama pare. Amor pulang mereka pergi. Kami orang yang fire dari betul-betul saya faham betul-betul fire. Maafkan nak terbaik dulu nak ini terbaik. Beliau malah kata tawar.
mo na hindi princess Sarote Matileo Pilolefui kay princess Lamota kay Hilala Tani kay Otulay ni Toktapu kaya ko'y pag-aatin palang-lang ko'y maalang tanang turunan kaponi. Tapu mo Dr. The Honorable Isaac Evalueke ko'y 8 star ko'y paanga may palang papuno atong ko'y 8 star leo ko'y ngawe mo'ui. Tapu mo Lord Tangi Maui Konukas ko'y mo'ui ko'y Watapu magia kita segaulah Puleana Australia Kitonga His Excellency Mr. Andrew Ford kay umaa ay kaupapopoma sa diplomatika o nga Puleana muli. Tapu mo Dr. Pa Kunhi o papopoma sa kautaha o mo'uwi ang mamani o na Dr. Siari ang kaubola Pulelahi o nawe mo'uwi kay tihe ki ikaw pule o nga ikaw taha o ngawe ay pule anak. Tapu mo kay ikaw toketa rot katoana kaya ko'y siya kokia o puate pule o ikaw taha tonga ki mo uilelei mga ataklot. Tapu mo 19 gay o mayola mga ikon o doa kaya kaya uwat ay pagkatapu kaya nga ikuk telabe koto ape kaya dekmoto koto ape ay ikaw pag-aapin pamili kaina mo sola mo pulang o taute pua kaya apiat o pun salote kaya katoan ang maungan o kukole kaya pamambam kaya nga pagkatap kakato o pangay kaya ta kaya upo ato ay pamatala pagkatap ay kaunis atonga. Ko'y misiona ay nistonga, kaya pagkahoko ay nilitaha, nanotokangay tina, ay mauilele ay kakay ko to abe o ponua. Iya tauni ko'y tokolahi o kaunis atonga, ko'y tokotolmiyaw mo kaya kung mautala ay, kung mauhinga ay, kaya pagkahoko maupatolmiya at ay nilitaha, iya tayo ko to abe, nanotokangay tina, o ito kotaka koto ape tatawa ite ko'y ha ay tuunga in society o kau iyay. Ko'y nga iba alalahi de pa ay lesi uwaki ko'y nga iba mahaki pegoia o iloa ko'y clinical nursing ko'y tawalay ta o ikaw lesi o naw-naw ay nga iba mahaki kay pangatap habay babao ewa o awat ko kiyaw maniwa. O pagkangai ay tapaakin ang pensioni o sista ake sa halatan. Ilegahi o tumoto o pagkangai tina kababao. Iko'y parimahagi na mismo o sista Meriame Tupo o sista Mele Parimaka o pagkangai tina ay parimahagi ko ni Uy niya apay. O sista Kaupo o Kaupa, nito ka ngay kina, parimahagi ko ni Ewa. O moni kalema o nisi iliwa tokta, kaya mo pensi na ipao, iliwa ko o. Ko'y maahonowa, ko'y public health, reproductive health nursing, o ito ka ngay kina, ay tapaaki ko ni sista Atalua Akiteng. Kaya tapaaki ko ni o ito ka ngay kina ay mamulele ay kakay. Kaya nga itukoy kolo nga abiyako o awan po kaya nga o imoto. Ko'y nurse practitioner na ko'y nurse papaito o puska. O kunihan at tataki ay ngawe ay kaunis papaito at nga. Ayaw ko po nga senta o mo'ui kaya awan imoto. Ko'y ba ang monotolo, ko'y ba ayaw pagkakaikina ay nga ko tua o ikakipipili, e ko'y ilo by NCD nursing, o pagkakaikina ay maani e sista Celine Soakay. Ko'y ba ang pa, ko'y apiya ko'y
o Queen Salote o Togangain ay Abiakoni de Sister Melody le Macama que toca Kakatoa ay Gote ay Abiakoni de Belea Capitania Anayan Kain Inses o Koloaira ay Tapaaki le si e Kaunesi ay Hokwate na Wako de Ikunai de Tako o si e Tokohiba de Akokolea que Rolam Hake ki Oluna y Emuya como Imoa. Sista Elani Paletao, Sista Eunice Mike Mohuma, Certificate in Teaching and Assessment Level 4 from Australia Pacific Technical College. Adelaide Moala, Bachelor of Public Health Nursing, Fiji National University. Adelaide Simitaka Malolo, Bachelor of Public Health Nursing, Fiji National University. Maria Folau Gautang, Bachelor in Public Health, Fiji National University. Bachelor of Nursing Science, James Cook University, Australia. Sima Paletau, Bachelor of Nursing, University of Western Sydney, Australia. Elaia Panipooi, Postgraduate Diploma in Midwifery, Fiji National University. Yarafaka Osino, Uyakoya, Abiako Kukuisalo, Sister Dile Makama, Master of Business Administration. Okokore ke hokone pahoani ele Kapitania, ono ina dengan kutu finawe ani, dengan kautak mi oble ana. Your Royal Highness, Princess Royal, Princess Salote Pilolete Kulita, Dr. the Honorable Isake Valweke, Minister of Finance and National Planning and Acting Minister for Health, Lord Fani Obama Ganuka and nobles of the realm, Your Excellencies, Mr. Andrew Ford, the Australian High Commissioner to Tonga, Representative of the Ambassador of Japan to Tonga, Ms. Hitomi Obata, Dr. Park Kunhi, Acting World Health Organization Country Liaison Officer to Tonga, Reverend Dr. Lotu Katoana, and members of the clergy, distinguished guests, ladies and gentlemen. First, I wish to continue the Queen Salote School of Nursing report. The core function of the school is to train nurses to provide comprehensive and specialized nursing care to the people throughout the islands of Tonga within hospitals, health facilities, and communities. In 2015, the National Health and Development Committee, chaired by the Honorable Minister for Health, approved a change of name to the Queen Salote School of Nursing. Thus, it is now the Queen Salote Institute of Nursing and Allied Health. This new name aims to be inclusive of all health trainings needed by the Ministry of Health. Last year, the Queen Salote Institute of Nursing and Allied Health delivered the 5 quality programs: Diploma of Nursing Level 5, Diploma of Pharmacy Level 5, Certificate of Environmental Health, Diploma of Radiology, Diploma of Medical Laboratory. Tonight, we celebrate graduates from 3 of the programs. The Certificate of Environmental Health is a 2-year program that commenced in January 2014 with 6 students.
The program coordinators were Public Health Inspector Mr. Isneli Wadonga and Supervising Public Health Inspector Mrs. Sela Akolofa. Tonight, we celebrate the successful completion of 6 graduates of the Certificate of Environmental Health. The Diploma of Pharmacy is again a 2-year program and it commenced in January 2014 with 11 students. The program coordinator was Melenaite Soakai Mahe, who is also the principal pharmacist of the Ministry of Health. The lecturers included Ms. Melenaite Soakai Mahe, Ms. Ladeikai Asayeli, Ms. Rosaline Halapua, Ms. Melanie Felice, and 3 Australian pharmacist volunteers, and they were Meredith Kennedy, Ms. Kalinda Mahoney, and Ms. Lee Ross. Tonight, there are 11 successful graduates in the Diploma of Pharmacy Level 5. The Institute is managed by the principal, Sister Dilema Gama, and assisted by 11 tutors and 2 supporting staff. The staff at the beginning of 2015 included Sister Agesa Halatano, Sister Catherine Kumaka, Sister Anna Devaliati, Sister Polone Audele, Sister Cynthia Indikita, Sister Loa Lady Mafi, Sister Eunice Waiti Mohunga, Sister Mele Atwekako Malo, Sister Matanisina Kauka, Sister Elaine Pavetao, and Sister Melanie Elise, and 2 supporting staff, Sinditi Failoatonga and Deli Mahaibali. The academic year 2015 started in January with 119 students. 38 students graduated last year and 44 students were recruited in March, 14 of which were private students. During the academic year, 5 students left nursing, 2 students deferred their training for later. Thus, the school closed in 2015 with 117 students on its enrollment record. Staff that left the school in 2015 included Meleinu Elise, who left to Australia and is currently finishing her master's degree in clinical nursing at the University of Sydney. Senior tutor Sister Agnes Halatan also left and was promoted to the position of matron in Biola Hospital. Senior tutor Sister Polole Audele was also transferred to clinical nursing in Biola Hospital. The school recruited 3 staff, and they were tutor Sister graduate Maria Halandi, staff nurse diplomate Eve Taukui, and senior nurse midwife Delesia Dukubo. The computer operator of the school, Mrs. Sirtiti Pailoatonga, successfully completed a certificate in management from the University of the South Pacific last year. The school continued collaboration with allied health departments and all divisions of the Ministry of Health and the Tonga National Qualification and Accreditation Board in the preparation of quality accredited programs for the training of nurses, allied health staff of the Ministry of Health. At the international stage, the Institute continues to foster international relationship with overseas institutions, including Brigham Young University Provo and the University of Canberra through visiting students for clinical practice here in Tonga. And tonight highlights the achievement of the Queen Salome Institute of Nursing and Allied Health with 34 successful graduates with the Diploma of Nursing.
Secondly, I wish to acknowledge the ongoing support of our neighboring countries, including Australia, and international development partners, the World Health Organization. Your ongoing support to nursing enhances our commitment to our mission to deliver safe and quality care to the entire population of Tonga. I wish to specifically acknowledge the Government of Australia's support to nursing development through the exchange program with St. John of God Hospital, Ballarat. This program has positively impacted ongoing development of care at frontline, including islands, and the key areas include productivity, infection control, home care management, and quality assurance. May I conclude by stating that the future of nursing in Tonga looks bright despite the many challenges we will encounter along the way. Nurses are committed to a transformative agenda to support strong and resilient health systems to respond effectively to the United Nations Sustainable Development Goals and to meet the health challenges of the future. The Nursing Strategies 2020 mandates key areas for development, which includes continuous professional development. Nurses strongly advocated that continuous professional development must be mandated within nursing regulation to ensure currency of a body of knowledge and practice. Since last year, nurse educators have been introduced to all nursing contexts to facilitate this national innovative approach towards continuous professional development. Tahine Princess Ogo Hapayan ay Panamalo at Panapetay, Kipituluna, Ihoa Kitawlalo at Pagkakoloa ay Uwal ng Malun. Kaiyay hatono at Kahopatonia ay Kaunistonga, Koitono ay Pinimotuan, Ihono Mape mo Asipai, Ahalapononga, Ifie Maria, mo Fia, mo Toyo Leleani, ay hogeising o kakay. O mapolakoloa o mea igeni, te at mautukuloto ia o maukakala taureba, o utapu ke toihu. Ke moni monu monitonu aite, ay Princess Laulotaha o Tonga, Princess Royal Salote Piloleta Tuita. Talamonu aku moi oka ke Tonga kotoa, se veleva prahoha o tu alpa. Yeah.
Salut de la fila untuk dia kita. Agak berapa ya? Aku ni kalau buat apa yang buat yang buat. Nanti tu kita buatnya kalau nak Your Royal Highness, Princess Salut de la fila kita. We have to invite Your Highness to please present the great people tonight with their respective certificates of qualification. They are certificates of environmental health, diploma of pharmacy level 5, and diploma of university. Your Royal Highness, Charlotte, Bapile Opilode Kuita, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here tonight, Your Highness, to acknowledge the success of these environmental health trainees. And tonight marks the beginning for them to be addressed as environmental health inspectors, as well as to recognize their response to the call by the Ministry of Health to carry out responsibilities designated to environmental health inspectors. It is indeed the greatest pleasure for me to call out their names and to present them to Your Highness as they come to receive their certificates. They are being called according to alphabetical order. Ariferente Kiola, Hafeva Kauma Tongatapu, Manuka, Corona, Copoa, Martina Vea, Mere vai Topolahi, Lomaku Babau, Uiha, Ihita Hapai, Nopo Hapai, Moteki Aimame, Betani Niwako, Ihipa Niotokaku, Mapanga, Lomoteme, Nomape, Makamaki, Paula, Pevalea, Kitomoa, Abeluniku, Kato, Wakai, and the last one, Benshimani Nonu, Hafeva, Tore, Princess Salut de la Florida. Amor que para tamai, para hopot, animoa tua matua, mafine matua, kuna ulawai la yako diploma yehui vai. Kefufo kawako ni kuna wausia, yako watofonua yako diploma ye pharmacy. Kuna mailea kitapaki koni, kirawe fataha ya pia konesi kama akatokoni ya steleria ya peleke kawako. Mutang awe mutang ani. Kopi na tolong na wawai ke tongfuma taha. Dewi atpe hoko para alfabet na lingua. He ako falani fakauka ni halafo. Kusana ikabuka, Mauma, Mamoja, Ivy Emeline Saint
Matamaka, ni Makale Mawai, Manu, alai vai kalau lainnya sio-sionoa ilang talapei liki-liki, itu mau komentar. Mele Elisabeth te pola ma, ni talau, ni nyafu, tuanungu babaku. Ita mesake, ni Matamaka, lape babaku. Ako talanoa siua, me petani ewa. Ako panoa talakai, me loa mapu, babaku. Esi awa asayone halai fonua tatu metawa Adnai sakupou me homa tomatatu. Kalau lainnya talakumani konoga melaa kupou mekamotu pas meate kami tomatatu. Tahine prinsesi na kaya kuma mato na lalai ayata diploma ni bai. Loa kito. Tahine prinsesi Pagkinato ni ay kaunis, ay kalase uwak, ay pagkuru, unawlawak nili na diploma ihenesi. Lomaki akesa, paina anuki, itipisi, o baka babao, Sala, latu, untuk palaumo, ikaw ba'y umaga ako, rollo, papa. Nene sulipa ibailati en selina pakauru ni lapaka nyuto ua lorataka. Siu mafua helotu feremi, ni munga ole papai, Mosisi Francis Paingaan, ni Kolongo Mataika Talau ni Yaku. Nere Funaki Goinega Pina, ni Tonga Leleka, Belenea, Mukura Abakai, Loko Kabenea Mukura. Berenaise, Tuguafi, Fusi, Olema Tua, Yamuaha, Kolaka,
no pokokoa toa tapu. Vanessa, wakatengenele la taitaki kabea, usaini ai, yenya, tauna, papaku, te mo makaunga, kono motua toa tapu. Moania, paea ini ui koko, ni koku, matuku, Onyesi kahuka, omihipo kama tokapu, yamuhakeba papai, eto kipou, kamuti, alaku, tokapu. Akanesi manuna kakao, neitumua, toleleka, hato papai, eto kipou, Semisi, Pakola Kaloni, ni Bogotao, Emelino, Visitalia, Rosoku, Nino, Lima, la atunu, ni Bogotala, papai, te pisi, manoba, papai, onua, elo, kura, kakao, loko, alapau. Luisa, Kuahale, Lea, ni Macabe, Okoa, Babaki, kakao, papai, loko, kakao, alapau. Biliani, Tuakalao, Leacona, Nicaribay, Capa, Guanaúl, López Colano, Ciudad Isa, Maisioa, Luani, Nicaribay, Lequequiti, Rabae, Novopamu, Novo'o, Novo'o. Apakasi, Luka, Niniwa Ko'o, Koa, Aloha, Hawaii, Makuanea, Loko Betongo, Novo'o. Samuel, Roy, Mafi, Niniwa Ko'o, Emma, Belinda, Grace, Yolanda, Lilia, Amy, Maya, Leinuku, Vatuku, Nia, Babaka, Noka Venulogo, Kuala. Neleane, Pahumu, Okolo, Pelimea, Hapai, Nokotofoa, Toataku. Nele aloki samate o oku babau o sapata apia pamo elo ki kautau iji loko maupala kolagapu.
o hui po o tahi toke, o niwa po o, e mo tali hau, mawau, wa amotu, la kepa tonga tapu, o taku me awa, o Lisa Maria Cacau, me tunga misi, para leo mawau, loko maupana. Devita lama nehi kaupa ne kuiha loko koa hapai e kiri loko nere leveni guna tamoe anga e palelora kuiha e noa e lea apega Pagakai, Hawaii, Novo Pablo, Solomone, Kaloni, Imani, Nekutu, para diretor, Pepsipa Tonga, meu diretor, difícil, eu olhei mais a Irieta, Guapono, meu difícil, Babaú, Baela, Salicatea, Estes, Amor, não podemos mais Pepsipa do Moara, Profeta, Ono, Papai, Gata, Aloitalau, Mabá, Novo Pala, Olegu, Moatapo. Sintiki, Tripol, Olihiko, Niwa Kotapu, Novo, Capitán, Moatapo. Evelini Batubeli, Naomi Alia Angelina Kupita, Tuanuku, Utui, Oleva, Taanea, Taua, Nia Pamai, Nia Papai, Hakami, Abel Moko, Tomanaya Pa, Olua, Tahine Princesa, Olukakamo ia Akinato, Otauana, Unga, Oepiafu, Oeniki, Awa. Boleh dia motor sampai ke Bradway, mengatakan kepada pada hari ini kita boleh kita melihat kapan kita malu pula, tuh meful pula, kalau mereka mesti bagi malu. Kalau lagi tua, agak kotor atau orang tua juga kotor. Jadi faham dia dengan hal yang
el fato todo le llama a uno. O yo la hago todo porque puedo a capacidad, que si no, que hace me conviene. Con la que todo ella te lo quitó, con la que te va a ir. Pues fue con Noah seria pita. Vai aqui, aí tem lá o meu Noah, ver se o tu que eu não vou matar. Pega o fola ele. O ma que fala lá que o tua que até que montou, aí que ele se me firma ali e ilo cano que o tua. O se suca lá e se montar ele. E tua foto mai e ne mafi para o tua, aí na mea o que tá que mo ui. Mo lo mo ni si e tau ilo ia ele afio. Ai ana ane ui a tau tau a ki hono rangi laki mo hono o nganga lelei. Ai a ko fuaki ai ki a te tau tau a ngahi tala ofa fungani mo mahubinga. Koe uhi ke tau hoko i ngahi tala ofa ko ia. Koe kakai o pinasi i heanga o tua. Ko tau hao mehi au hao o i mamani o te whiko i hori kori. Pea koe uhi koe pea ko ia. Ke whae ki motor hoki, ko motor ko i ngā tā. Ke lawa i o moumau kuina, ai o nganga lelei. Pea i o moumau ai o nganga lelei. Ke lawa ai mawhai ke ilo. Pea i o moumau ai mawhai ke ilo. Ke lawa ai ama whakamau. Pea i o moumau ai ama whakamau. Ke lawa ai kātaki. Pea i o moumau ai kātaki. Ke lawa ai nofo ki o tua. Pea i o moumau ai nofo ki o tua, ke lawa ai wheo whaaki whakalotu. Pea i o moumau ai wheo whaaki whakalotu, ke lawa ai o wha. Hei ka pau o kia te ki tau tōru, ai ngahi me anu, o tukule kina, e i kai ai te mō whakakiko whiko, te tae fua, i he lawa i o ilo kanu, te tau eiki sisu kaunisi. Iyo, ko ia o kia te ki o ki kai ia te ia ai mea mea o kune kui. O i kai tene ilo mea mama, kua loko ngau ki ono whakamaa ni ngā mahakua. Ko ia ai, ka aina, ke a siri ho mō whenga, ke ai te paupo no ui mō siri. He ko ia o kune whai a ngā mea ko ia, e i kai au piso tene hunu i a tai. Iyo, i whai pehe, i whai te atu ke mō matu atu hau ko mō hūki pole amata i ngata o tau eiti, o ka mō ui o sinu kāsi eiti. O kuke whakapapau noa ni i horoto, ke ke hoko koe taha ngahi whatongiani, Nes, te inspeki tampui, te kaponi hui vai, te uke tarika karko e whatongia mamawha ko ia.
E hoko koe whakahoi fua ke o tua, o kau whakahoko whatongia, ia rere patau whoki, ke kakai katoa.
ke tuuna. Ia lelua kito hapoloa. Katoana tena tuuna. Tuuna ni mātua. Ma tuna mātua. Oe Akiako, Salote, Queen Salote Institute of Nursing in Allentown. Taku pia moe akio o mafi tau o kole foku kio ufama ina wakato o te o osa na whatu i kātoa na whatupomoa o e kia. Kai ata mo oku ke whamahu o loa o tō mai me he Akiako Nesi Queen Salote. Koe pōni ka whetai o tō pē, ki he ofa tau a tai hā mai. O whakahoko e ngani amanaki o tō pē, koe uki ka kātoa ngā mukina koe whai. O kau whailonga i he pōni, ai kakato, ai si whainga, ai kau whewhine i whanua, no kau tangata i whanua o tonga. Ai a ko tuku pā e nā mokui, ke nā whaihanga awe aonga, maho tau e ki, kai uma ai ka kai o whanuai. Ka pō whamaloa tu, ke te koto, ko mō whai ai tutu uni mahu ina koe. Ki he kaha o, a ho mō mō. Tau whatawangi ki o tō mafi, ke ni whaibia, o whaloto lahi ki mō tōru. E koe ngāwe whai ngata o mō whiri ki ai. Pea ke kei holo i tōna mai o mō wiki, pea moi mawhai mei o tuami. O kōtui ko e tau apsia ai pōni, o whakafoki o mō manatu, ki he toko taha, pe koe ni ihi, me nā fuafua whaloto lahi ai ki mō tōru. Ke mō whiri ai māue koe. Mahalo iai hani ihi, ai māri e ia, pea mō to oa, i he ngāwe maongo ona, o oskia verena, ai whiwhine i loa ko ia i o malahe, o Florence Nightingale. E koe mātana e whakaola e ki whiwhine, o ke ulo mai o au ki ngā ahoni. Mahalo pe o iai e ni ihi a te kumotoru, o manatu, ki e ngā whae. Pea koe tā si pinga, ai whiwhine ko i ni Florence Nightingale. Ai ana ne fōfua whakatu, ai whare mahaki ke tau iai ai kausotia, i tau lahi ko ia kausotia Britania, i tau lahi ko ia i lope, na i loa ko e Crimean War. Oku ke mui mai i hono toku wae i ahoni. Pe oku manatu a ki mōtore i he tōtaha na ane ulua ki whakaai kore. Ki he ngāwe ko e ni, pe koe whatongia ko e ni. Pe koha mō whaiako, pe koha mō kāngāani. Pa so tui whoki o iai hani ihi e ki mōtore. O mō wau mai ki he ahoni, nai iai ai taha, i ho mō whānui, na e whainga tā ia e ne mō ui, i ho tūtaki. E langa iai ki a te koe, ai whie whakahoko, ai ngāwe maongo o makoe. Koe koelo o māma koe ia, tēne tataki, whakaivia, whakaloto lahi ki mō tōu, ki he whatongia mahina o mō whiri ki ai. Si kā mesi, mō maa whakailonga, ki he ngāwe whakakiwhai, ko whakahoko ki a mō tōru ki lakana ko e ni ki he whiawhini,
whamooni kia te kōtou, whono kotoa te. O mou i kona a ngahi kia mak kotoa pe, i he ako na mou whakahoko. Pea ko kakata hono te ki mou tō. Pea ko mou ma te teo ki whakahoko ka kakata. Ai ngā we ko tau ngahi whare maha. Aia o o whakakatau o ki mou tō o tāpua ki ma mahi ki mou tō. Pea koe kakato o tāpua ki o whaaki a kia maa. Ko ho'oko koe tāpua ki he kakai ko toa pe i tonga. O i kai nata pe i a tā te tātou tonga. Ka kua o ki he sola mo e hulangi. O matakari ko toa pe. O ki nofo i he whanuana. Te ke toa ni i he ngā ue i he whakahoko. Koe whakahoko o ka whatongia e koe service. Koe tā totongi whakafoki ia. Ai ofa lahi, ai otua. Kua tai mai ai, ai tonga totoa. Koe mea fua mo oni taha ia o haikuna. Pe ko hawala me. Koe whakahoko lere ai whatongia o oni ke te hanga e kita o whakahoko. O ko whakapapau atu, ka pau e whakahoko ka kato. Aki ai oto lere o mō ngahi whatongia. E tāpua ki mō tōu o riuriunga. Pea te mō monu i ai, kai uma afo o mō ngahi whare. O ki kai whoki ko nata a ngā PM o e kia whi. Pea te mō ngā wei i a takai, pea moe malae o a tā mai kia te mō tōu. A ngahi ilo fo o, se kau aki, moi mo ui lele o tau ngahi sino. Ko ia o ko whaloto waki ia ki mō tōu. Ke mō lau a ngahi whamatala, mo whakatotolo fo o ko enu te mō wala ki ai. Mō whikai a maupe, ke ilo ki he ngahi whauma, ke tokoni ki a te koe, ke whakahoko, ke toi lele iana, a whatongia. Pea oua mana masi, ke hoko atu ai ato i he malahe koe. Whatawane ke whaivia ki mō tōu ke toa mafi, ke mō mau ke resi, mō kātaki, mō whia, pea ke mō tokana i lelei a ki nā tōu, ai kau whainga tā ia. Pea mō te bōbō aki whoko, moho mō kau ngā we. Whakau mōmo, pea puke, ai whainga maari e kotoa pē, e ako, e whakatukurati ai o mō ilo. Moe tau kei, kai uma a, ai whakaapa-apa, ai tala mōkua, ai whai totonu, pea whahoko aki ai ofa, ai mea kotoa pē te mō whai. Ka tau ka māwai i he whiawhinu ko whakaama, o whakatauana. E tau māwai e whonga i merino mo i nonga a tau o whai. Princess Charlotte Mafileo, Filolego Guita, distinguished guests, beloved parents and teachers, fellow graduates, ladies and gentlemen. It is a pleasure and a privilege to be standing here tonight representing the class of 2013 and the Certificate of Environmental Health graduates. Firstly, I would like to praise God for the great things He has done. Secondly, I wish to thank the principal and staff members of Queen Charlotte School of Nursing, especially the tutors. Thank you for being the dedicated guides in our 3 years journey as a student nurse. Thirdly, to my parents, siblings, relatives, and friends, thank you for your patience, support,
and love throughout these past years. Especially my dad, Papai Batubei, who usually will not go to bed until all of the children have slept, which sometimes means staying until 2 a.m. in the morning. I hope I have done you proud. Some say that a place is only as good as the memories you take away from it. And I have some fantastic memories of Consalote School of Nursing. They started when entering in April 2013. There were also many challenges along the way. There were moments of joy, stress, sadness, and some mixed emotions. The learning and the experiences have changed us each step of the way. In some way, this is reassuring for the class of 2013. Our experiences remind us that as we enter Consalote School Nursing, we are not blank slates, which anybody can deface. We have interesting stories to call our own, and the resilience and fortitude to meet ahead on the challenges that life presents us. Therefore, to the students of 2013, diploma in pharmacy and certificates in environmental health, as you go forward, explore the occasional twist and turn. To the class of 2014 and 2015, strive for the best of yourself, but never forget that there are others around you. I would like to encourage you to take some time out every day to pray in order to help you reduce stress, increase self-awareness, and effectively handle challenging situations. Lastly, to the class of 2013 and my fellow graduates, congratulations again. Many of us encountered challenging situations throughout the year, and I'm so proud of each and every one of us for overcoming them. As we journey to being a Tongan registered nurse, remember our Tongan National Professional Standards for the registered nurse, which is our Siate Whalau and Nurse Tonga. This will help guide us to attain our mission to deliver quality care for the entire people of Tonga. Additionally, the 4 golden values: mutual respect, papa-apa, reciprocity, bebeto kayaki, humility, lototo, and loyalty, mamahimea. The roof of the Fale, love, is the governing principle whereby the 5 key cornerstones are strongly attached to. Therefore, graduating from a professional, quality nursing school like Consalote School of Nursing is only the start of a new adventure in nursing education. In fact, hearing from people's different plans for the year ahead, I sincerely believe that everyone finds their place in this world, and I'm so happy for all of us, no matter which path you choose to embark upon in the next stage of life. I wish you all the best in your future endeavors. Thank you, Malo Apito. Special acknowledgement to the High Commissioner of the UC Australia, Your Excellency Andrew Ford, the Secretary of Embassy Ambassador of Japan, and of course, our friend from WHO, Dr. Kuni Park, acting CLO from Kule Baunesi, Kule Ako, Kampayako, Metro, Maguayola, dapat kita berjalan ahead, dapat kita progress, dan dapat kita progress mau ahead, mau ikut mau udah final. No voy con las malas que para buscar puede comprar que si como cada uno que para buscar la comida hoy
mai ai ko maro ko ko ngai atu e inglisa e ko mai au ko maro ia ai ko fai ai ne princesa au ko ngai atu e vai mo wi bon at ko maro au mai le me mai kau pada mo ko Kalau lagi tanah tu mau ai le mo tuan ba ya te uma ba ke mau fia poni kalau vai a to me te una ba me to ia ba não mana kia mau inga ba kalau lo inga na kalau filia ai ba ina mas ke tak boy kalau lo tu pa poni o nga lo ia me ai dai ni kita mo ke mama pakai ai ko mama ko de tomar obra de cuenta que se la tomar soy o tú de que ngata pe ni ka o y pun na pues poni ka ko ko ni no hime ka de ko to ko ko na mo ni ya pa mama kan ko tu pa na ko mau ka ko no na we ia mama ko mama ka kai pengadai ya que no podía tuvo mendekat ekonomi awal belum lagi obat apa ya kita berubah kalau mau ngai di permainan ini kita dapat pemalu di berangan dia yang star ngai paparan di punya profil bantuan kita tak kira kalau para ekonomi, para mooi, para sosial, dan kau yang pikir dia ini, dan mengalir. Bagaimana mungkin kita terpilih di merono, kalau ni dia, dia yang kau apa? Kita nak dengar yang temu seorang dengan peran awal ini. Kalau tahu lah itu boleh tak tahu, dengan peran yang boleh tahu, dengan dia boleh supaya dia ubah. Kalau tu ke kena kamu orang juga bilang baik bilang lah itu kau faham dengan apa kata hari dengan kamu boleh tahu apa itu dia tahu tu lalu kalau tiga kami punya inclusiveness sustainable and dynamic itu bukan kau kemudian dengan ini kita kau faham ya kau faham atau orang itu faham apa mengawal kau faham kalau nggak pulau saya pulau bui kalau ada itu jadi faham kan kalau mau faham dia lah faham ekonomi kan ikut tak kau faham di pulau faham di pulau mata hilang hati itu ya kau di motor tahu yang define mereka pada orang dia yang menilai mau ke yang mau kalau pun tidak tahu pun kawan yang berangkat menolak anak mana pernah tahu apa kalau apa yang berangkat dia tahu kemana pakai tahu dia ada kali kita tahu dengan umum beliau ya yang mau kemana itu mama lu semua mau tahu cuma malu ketahuan juga mengajar kamu karena ini betul, kamu main itu yang membaik ketika kamu main. Jadi kemarin yang bisa balas, bisa modal. Mereka ini pegawai menolong, tak dengan pelan koin, mereka menolong dimulai yang kemarin itu pulang. Kalau ada yang ini, jadi pengembangan ini kau ikut, jadi ya. Mau yang kita nak tahu apa nak kalau kita tahu kita bui Turkey Islands Coast ayah berpalan juga ni dekat kuliah kalau minister mau bertahan hiba ni
E tapu o si ko tapu e wano. Ono kuhau mai e preparani mai. E koe mea lalahi ai e nima ko paamu mea kia se kohoni. E nea ko koe whao e parani koe nima kai paamu koe ne tahi mani mani ma. Kai ko au siang e tau e wanoa koe ni ai kuhau mai e preparani koe nima. Pake Kung baba au ke pina o e ko plani de piranga tonga e wa tani ma e wa wani ko ya ko te lava pe e wa ita ko nga o ko ni nga ita mo o faita ko mama ai plani ko de Healthy Islands e Pacific e mo me aquí ai ko lo ni me ai ba am o Healthy Islands should be places where, one, children are nurtured in body and mind. Two, environment is a place that invites learning and pleasure. Three, people work and age with dignity. Four, ecological balance is a source of pride. And lastly, the oceans that sustain us are protected. Kalau kita mau ini kita mau belajar ini, lepas pagi ini kalau mau nilai ya kita bukan jangan kopi atau apa. Kopi mau kita tahu mau mereka mengajar ke bawah ekonomi. Baru lagi sampai kapal kita tahu mau belajar children and nature important. Kalau ini ya kita tahu mana, orang kita tahu kalau ada kain nama ini. Marasino, tomato ya. Kota wata kai, kopi itu kita ulat kai. Kita jadi mau kopi itu kita ulat. Orang-orang kita mungkin, kalau mau kopi itu kita via, kita ingat, kita kaya kita ulang penuh lagi. Kalau kalama, kita mau ya kita via macam apa. People who work and age with dignity. Kung hindi nga kita kaya atakay, tepangao, atakay, nagkacay ni Pati lang, kalau saya tulis ini kan, kalau dia mahu apa. Kaya atakay itu ecological balance is a source of pride. Kalau ini nga tahu atakay, kalau nga sepenuh kita tahu lang kalau nga kapag tahu atakay. Kalau tahu seni Kalau main, saya mau kita tahu malu itu tahu sendiri, boleh mau dengan yang ini boleh. Kayak gua malah dengan pemalu kuda, pemalu kalau aku nak tadi, kalau kita mau tuan itu, pertama kita itu tahu macam mana, tahu asal semua. Rồi các cái ngoài là họ biết đâu là cái rồi tao lại làm không có lên mà không có lên không có mà ngoài là không lên mà các cái tao biết gì này với cái con ma lô thì quên đi xin cầm mà cầm được thì các ai có khi mà có phải tập gia cô tao làm lại cái này còn có cái tao có được khi mà có cái này bukan malah mau melawan malah kok dia boleh tempat di bagi buat berlawan kamar buat mengkau ya boleh tahu spek kita boleh tempat di buat malu kata boleh apa yang dia mau dia jualan ini berpoli berbagai pemalas itu mau pemalas tu kini kalau pada utang mau mai kamai mai kami itu tahu itu ikut nak poni pemalas mau mai sampai baru semua kita tahu mai pada lawe dengan kita poni saya tahu pasti itu pemalas kita mau ikut nak kita akan berlaku poni motor dia Hoy ko tu kuma ta polo ame na experience si o ka po ki mo ko le do dai pe ka u ko ko dia nga i ta polo le ta mu o pa
Pabrik pausia. Ku pamana ko mia be ta ide. Ta pamana ko kita ko kai Kristiani kita ko pembuat. Aku ke kita ini melan itu amat makin. Kita ko buat ini. Ai pela aku nanti ya tapi masih lawan tu. Kau mai tak mau ke rumah tapi kita mau dari fondo kau tu mau pergi kain kau pandai terjadi beritahu untuk menjadi kau galai enam oh ya kalau ini bahasa kita ukat kalau kita keluar kita ini kalau yang untuk bawa ini ono kata kita wib oh ya aviona ya mau ya iya kalau mau ke kau fight Kai fai peo tai ngati.